ngasi numida waram phong khiba tuan ba manipuri sifong singdigi maru oibe I pausing khunga charaga manipur top channel gi maike digi mayam da share tawzagi ahan bada maru oibe paw omoina lokhalaga rims ta thamliba covid ke akhanaba bet sing corner roidra singnaba leire ms rims ki medical superintendent dr Priyoski Devina Haikre, Hokiba Numit Humni Romda, Rims the Yam Drabdami Tarataragi, sang the COVID-19 positive over patients in admit Tarakpana, hospital the Tamlibo Covid ke Akanaba Pamung sing Anava Tamba, Corner Rodra Hive sing Nabalade, Wapama sing a say Pung Tararom Tabada, Patriotic Writer Forum Manipur Sinduna Aiba, KK Wahing Mamgi, Yankahum de Shuba Mapo Kumon, Toram Gamari Lena, Hospital laying Duna Lady Cancer, Lena Naraba sing. Asa athak atai tengbang sing khusinabagi thoramda ms na phongdokibani mana makha taraduna covid-19 second wave lakpasiga iroinana laina asibu lakshinana ba thorang laukhatnaba mari lenaba ministry na kupna khanari rims hospital su covid positive patient sing hangalakta ba lainga na piriba guidelines sing ngak na satnaba health workers sing kan honari laisat asi health worker khaktana lakshin mangamloi miyam khudimak laina asigi warrior amani khana section na lanthing mina shaiki ms na patriotic writer forum gi miya makhara ayiba keke waheng bomgi mapo kumon ga mari lainana rims ta layeng duna laidiba cancer na nawa sing da pung thawatuna khudol pot kaya tamlakpaga loinana health sector da cooperation pibirakpagi tamak thagat phungdokhi mangna makhata na haikibada north east state sing manung da rims ta hangliba cancer institute asi full Fredis postgraduate tamba ahanba college oire atai college singda hangba ngamdraga manipur hanglibase aikhogi safoksa ningai haiki thoram gi manungi oiba warol forum gi secretary Rakesh Naurem na pikhi thoram dura rims ki ms dr Priyoski forum gi president Khambaluwang na athoiba mikthunlen amadi thoram apu oikibaga loinana rims ki residier head of department Dr P Daneshwar Dr. Sudhiranjan Akhanaba Mithunglen Oiki Hens Paushina Makatan Fundorakli Amas Makasa Tarapoina Topamaru Paukurana Punkun Marigi sat down the Saru Yakibasing with Justice for Sanatuna Tagalakli Justice for Sanaton Atopamna Sanction Hipa Punkun Marigi Total sat down the Saru Yakibama de Asumba Langla Langzin Pangdriba Pawa Makata Bakongzang sing the Susing Tam Kaidana Ima Ibel Isil Inau Mahiro Loop sing CSO Singamadi Club Organization Kayana Pambom Tingna Saru Yakiba Justice for Sanaton Atopamgi Maike Digi Takat Fundorakli Can Banner Moirang Tip Loya Lapaki Serolda Miam Natalib demand sing the Asumba Whale Pangdabagi the Miam Sanction ba Kongzangadu Sanction Minakisi Asumbagi Kolau Lominasi Total shutdown Gimanung the Tamoi Sena Mating Pangbirakiba Loop Sing Punamapusu Tawimal Kangbu Usari Hana Paushina Makataki Amasum Atopa Pawamana Police na ngak senduna Lerakiba Yum Tum na Sakre Ngarang nung tilpung anirom tabra singjang may police ki manung sanba Naurem Lekai Sofa Lecta Leba Longzap Ziwan Devi say Humfugi Yum Kanghoduna Horakpo Mainatum na Sakre Imunga Matam Kragi Mamang na Katna Senabagi Wahauda Misi Mina Yaubadi Yum Asimio Amata Laitana Police na ngak senduna Lerakibane Kanghoduna Maisala Kiba Oibana Kanagumba Singna Lona Tabo Oigani Haina Tazanari Fire Brigade Laktuna Kanbagi Tabuk Sataki Hainisu Paushina Sumakatana Fundorakli Amas Makasa Tarakpoina Topa Pawamana Sip Minister na DC Singalona na video conference Pangtokre Sip Minister N Birena ngasi State Sigi tuan ba DC Singalona na COVID-19 ga hauzik oiriba Pibam gi matangda video conference Pangtokre meeting adura hauzik state asida oiriba COVID-19 virus case ki matangna Sip Minister na DC Singa kupna khanaki hairi conference adura CM na DC Sing the active case home isolation vaccination reactivation of COVID care center Lusingba Kiagi Sem Saribigi Matangde inquire Tabuga Loina Sip Minister na Makoy Matangi Tha Ani Pawgi Manunda Oitokpayaba situation sing Sem Nabagi Poktak Supiki Sip Minister na DC Sing the Makoy na Pangtok Liba activity sing adugi detailed report ama Tagalagna Kanganki CM Sabu report of the Principal Secretary Health Government of Manipur Amadi Sip Minister da copy sing Yorok Nabasu Kanganki Magna Makataraduna Hausi COVID-19 Anauba strain ama Lakli Visi Equipuna Magna section Matautai Habagolina Sip Minister na DC sing the home isolation Toriba patient sing properly sek tauduna home isolation tauduna lady anaba sing ado atopa family singa loina na isolate
थमनबा खंगनखिबगा लोइनना चीफ मिनिस्टरना होम आइसोलेशन तौरिबो कोविड अनाबसिंग अदो कोविड सेंटर सिंगदा पुरकनबसु खंगनखि हाइना पाउसिना मखाताना सुफुंगदोरक्ली अमसुम पाउसि मरक थतपोइना म्यामदा ngasiगी लेबाक सिगेबो कोविड 19 अपडेट अमका हना म्यामना पिजगे नौना मियोय ला अहुमगा लिसिंग कुनगोमदोय पॉजिटिव ओइरे मियोय लिसिंग अनिगा सत्रे लैखिद्रे लेबासिदा कोविड 19 ना नाबा नोमोनोमगी हेनगलकपगा लोइनना सीबे मसिंगसु लेपतन हेनगलकली हौखिबा पुंग कुनगी मरिदा मियोय ला अहुमगा लिसिंग कुनगोमदोय कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे हाइरिबा पुंगफम असिमक्तदा मियोय लिसिंग अनिगा सत्रे सीख्रे मसी सीखिबगा लोइनना सीखिबा मसिंग ला अमगा लिसिंग मौद्रगा तरे यौरे नाबदगी फरकपगना करोड़ अनिगा लाख यांखैगनी थोई यौरे रिकवरी रेट ना 82.53 दा लेरी हाउजिक फावबदा लेबा असिगोइना कोविड वैक्सीन 32.59 डोज कापथोखरे हौखिबा पुंग कुनगे मरीदा 14.52 करोड़ कापथोखी हाइदि हाउजिक फावबिगोइना महाराष्ट्र दा कोविड 19 अदुकी मतिक किनिंगाई ओइरी स्टेट असिदा कोविड पॉजिटिव नोंग मकांगदना हेनगलकली हाइनसु पाउसना पल्ली अतोप तेंतको पाउ खरा नमु बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा काइथेल अमदि दुकान सिंग मथंग थागी कुंथ्राग मथै फाव नुमिदां वैरम पुंग अहुमदगी थोंग लोननबा अमदि नुमाइजिंग नुमितना थोंग सुहांग हांगदनबा डीसी बिष्णुपुरना थोकपा सिरोल अमना हाइरि हाइरिबा याथंग सिंग असि खुदक्तगी सनबा हौरगनी हाइनसु पाउ अमना पल्ली अतोप पाउ अमना इराबोट चेयरमैन हापख्रे वांखै असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइना मसीगी एमएलए युंखाम इराबोन चेयरमैन ओइबा कोविड अवेयरनेस कम इन्फोर्समेंट कमिटी अमा सेमख्रे कमिटी असिगी अतै मेंबर सिंगदी एसडीओ पोरमपाट एसडीपीओ पोरमपाट एसडीओ इम्फाल एसडीपीओ इम्फाल अदुगा यूपीएससी मंत्रीपुखीगी एमओ इंचार्ज असिना मेंबर ओइबनी हाइना इंचार्ज डीसी इम्फाल ईस्ट ना थोप सिरोल अमनसु मखाताना पल्ली अमसुम अतोप तेंतकप पाव अमना युम्मै थाख्रे पुलिस ना मियोय तरे लखटख्रे नुमित खरनिगी ममांग सिंजमई पुलिस स्टेशन की कवा नौरेम लेकाई सोफा लेरक्ता खना सेनबगी थौदोक्ता डबल बिरेन कापथोरकपदे सही नौरिब नुपा अमसा अमा लेखिदबा मियोय खरा आसो अपन नहनखिबगी थौदोक थोखरबा मतुंग मफम अदुदा अमुक इरांग थोलकपदगी युम अमा मै साखरे पुलिस न नुपी अनि यावना मियोय तरे लखटख्रे प्रेसता फंबा पाउद ममांगी थौदो अदुदा सेनरिबा मियोय अदुगी सगैगी मने थोकपा लोंगजम निंगोल जीवन लता देवी न लेकाय अदुदा लाकपद मियामनो उसितमंदे हाइदुन इरांग हौरखी लेकाय अदुदा लैबा जमुना देवी की युम मै थाखी इरांग अदुगी पाव फंबगा मफम अदुदा अहेनबा पुलिस संगसिंदुना मियाम अदु टियर गैस स्मोक बॉम्ब सुंब कापतुना तनखाइखी थौदो असिगु मरी लैनना नुपी अनि यावना मियोय तरे पुलिस न फगटख्रे हौजिग मफम अदुदा मखाताना पामदब थौदोकसिंग थोक्तना अहेनबा पुलिस पर्सनल सिंग संगसिंदुना मेकुप नहुम सिंगना ngak सिंदुना लैरी हाइना पावसिना सुमखाताना पल्ली अमसु मखा चथरपोइना तेंतकना ngasi मणिपुर की ओइबा कोविड 19 अपडेट मैम द शेयर तौजगे ngasi पुन्ना मियोय सामगो हुमद्रागा मंगा मणिपुर कोविड 19 पॉजिटिव ओयनख्रे मखोय सिंगसि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुनगा तरुक चंडेल दगी अनि सुरसामपुर की तारेट इम्फाल ईस्ट की कुनगा मापन अदुगा लाइबक थिबदगी इम्फाल ईस्ट मियोय अमसु लैखिदे मैम अदुगा इम्फाल वेस्ट की मियोय मार्फुगा मरी अदुगा मियोय अनि कोविड 19 लेहनखिदे इम्फाल वेस्ट अदुगा जिरीबमदा मियोय अमता नाखिदे कक्सिंग द मियोय मापन अमसुम कांगपोकपिदा मियोय अहुम सेनापतिदा मियोय निपान टेंगनोपाल मियोय अमा थौबालदा अहुम उरखुलदा अहुमने पुन्ना मियोय सामगो हुमद्रागा मंगा मणिपुर ngasi कोविड 19 पॉजिटिव ओहनखे दुगा लाइबक थिबदगी मणिपुर ngasi सुपनगी मियोय अहुम इम्फाल ईस्टगी अमा अमसुम इम्फाल वेस्टगी मियोय अनि कोविड 19 ना नाबदगी लैखिद्रे हाइना सुंगसिगी थादोरखिबा कोविड 19 अपडेट मखाताना पल्ली ngasi सुम्याम इम्फाल मणिपुर मियोय तरागा मंगा मार्क्स उपतना लाखपगी दमकता फाइन थियन क्रे अमसु मियोय अहुम अमदी जेल थजिन क्रेरी मार्क्स उपतबगी दमकता अदुगा ngasi कोविड 19 एसओपी बायोलेटर सिंगना मार्क्स उपतबगी दमक लुपा लिसिंग अममम फाइन थियन खि हाइनसु पाव मनसु मखाताना पल्ली अमसु यामना थजनिंगाय ओइबा मफमदगी फंगबा पाव मन मैम नागालैंड की कैबिनेट मिफम सि लेबा पोकोन एप्रिल की तांग कुनगा तेरेता फंबदगी अनाउंस तौर है मखोगी स्टेट पुमद लॉकडाउन तौरगने है दुगा लॉकडाउन से मैम लाखनिबे अप्रैल की तांग 19 दगी हौरगा मे की तांग 10 गा मरी फाव तौगने है दुगा सही 10 गा 9 की वैक्सीनेशन तौगदरिबसिदा मे की अमदगी होइदी फ्री ऑफ कॉस्ट तौगने है सो खनबा पावमना शेयर तौरे दुगा मैम इन डिटेल दा करम डिटेल्स अतोप लैबगे है बदु लैरगदि मैम सिंजो छोइदना अपडेट पिजरके दुगा हौजिको इनदी मैम मता असे लुसिनजरगे दुगा पाथोक सकिब सुकिब लानकिब के यावर्स मैम नंगक पिगने थैंक यू